na ni onto babwithiri in a record one day ya witikire baro yake but then all of a sudden bakweja about change rengi bawa uyu mutu atumujui na nino ngogwera Martin menya ijali ugoka ya wangu gitu gekwejo utaka kibande untakara kibande uchoka kumbuka wina record somewhere ukathigiria kibande gyako kona gyako ina into whatever alafu ukona ketha record kana jababe to chekera muntu kinyakura ketha nuringite kura kana mengo geku tegwita gutaka kethera indaji andikithitie the right way kana kibande kindi nakyo ketha ikyo gyakwa kana iu tengu geku ugo ingpije ya kibande ndenya kunengera kibande utege na mbeu ya kibande umitagithanirie na ara mpandiki kiri register wenyo umbire ugwe no register to kuvotera milimani mobile bas na nikyo inyo polling station yaku bas tutethiranirie okay ya gwethora kibande na kwikia wamba ndejete na kibande kigitege yakwa right na ndiki nyoka mbicha nkuri tende kira mbiche ngika na kintu kingi ki ura atumba ko gitabora na muntu itango girerewe investigating body itango girerewe na nongo kwera siwi ngoge awa actually ikungwanithania ugo weja na diploma kana weja na degree egugangane actual science yomba bakataka imathomo mabio getete ate bakataka degree courses ira chi offer wa Kenya bakaona muntu adije actual science jeje India ija degree mbuga kurema Kenya bami quit na bakauga kada in that case mtu kwali na degree nya thirate actual science ye kwererwa ne wethi tu inara ne uye kurema nino ntunyo chikugetata unya nusuntuku te one day nya 1 hour no to is just basically quitting na papers you go retere ija Martin daizi IEBC itiroragia muntu wijana degree wewe ja yo mikamatite uraikaia kwa EACC ethics and anti-corruption whatever ugaikika ja miru uraikaia kwa Huduma Center bali baba ka document chiaku so urethro ijete amaratasi fake urethro ijete ugote ijete amaratasi beba ubanenkere bara ba EACC balinga niongo ya gwita guteka bete baka investigate later na neo list ye umite 241 irabe na biuria bia anto baba iwi ingenonga mtu aka complain na niona ndia IBC uga nyaukeja woni mtu akeja kwa KINOTI indu mayate ngogea kuhakikisha ndicho ngogenda daktari so ugo yeta petition court kana kedreja ni mora je distribute tribunal je ubere KINOTI indu alafu na ndio ni perforce na wewe ya maratasi yako nene ndicho na ndio approven de ndure kako ni approve lakini kile IBC they don't care whether go endo kana ndicho nuretere maratasi nobody is complaining about you then koga dia bora so na ndio ikire maratasi ke EACC ya kulingira wa ikiana ara boba jukaia maratati jara bona na jara beri statutory bajukie na ndi bajukie ja unajethwa jari ojo ndore imbibu gwitania na bokairi utukuona utikwa IBC ga gwitia na nongore na ndi ukugangania atithithie ngania ategitite no ugitate no ugwiri kugitabura eno ndotro twiri ati no ntuno ikirie maratasi jeta ja commission wanga ja thio bora ati je sasa no jerin kwenda tunoga kidogo lakini tuchokera tuketha tukihariria zoning ya Azimio no nto yoro ni turonere Charity Ngilu governor wa Kitui akiginyo kira Julius Malombe so hii zoning ita affect aje tuketha tukiariri mantu yatu ichokera katuzome nteto chia biashara nyuma kaita kategora tuketha tukichokera ndene ya mubango yo chanchamuka inya *812*972# wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku Akorintho ya ijire gichunchi gia 13 kamustari gia 14 wega ba mwathani wetu Jesu Kristo na wendo ba Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa yeje monka moyo jo Kenya na Kenya amen inya *812*972# wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku Gweteera supporter Arsenal. They're about invincible. They're about invincible. But you know now, I decided to enjoy myself that is stress. So and naingwete jabara kuwa that ya karo corruption. Kwanja bata ndeta mada kadua. Mada kadua, you know, tuende mtu siasa tete na cha of course.
Lakini if I was to pick a team yanto bailing kwete kwa bomba Kenya anto itaki jareke ne Raila Odinga na Martha Karua anything I take anything I you know go what favorite I ndio favorite lakini bia bedeta mbiga wende they happy kabisa Korea imbochera na stew kukula ground ndio kuvaa ground ndio unakuta unavaa kamutumba kako kwa ground 2020 yes. Mungu anakupatia changes of life nguo ambayo imebebwa na ndege unaenda unaambiwa ni ya 50,000 unaweza Mungu anakata pembe leo kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Sikia vile Mungu anasema na kanisa. Yes. Mungu anasema sasa. Watakaye kujenga wanakuja haraka. Hallelujah. Yes. Ndio. ngogene na ntangurutano o muthenya ni o mubiashara kwandikiria rugono rwawe amu gutiro thoma gorutiandiki na ni untu unyanya ni kunyanyania tawana tuthunkume no tukurikithia unyanya bwetu na njira ukuriungira ngogene yaku nyuma ya kanyakine mitungu na mwiteria na ndi nikagita kama kutano kuria gikundi gia tuthunkume mashinani tua juma iji tariki 17 mweri wa 6 mwaka wa 2022 mubango jwa tuthunkume juga kwijira imwe kwa imwe kuma makutano kwa mbiri thenya sharukiri monkatha mugwanje muthenya tuma rukitire shambikio mweri Caroline Kiende Mwenda rwimbo ni muthukano jodi JV na aini Nora Kiende Mona Kikitharia Atobi na Bangi Dereva mbango munene wa Kagwe amuna atangazaji bangi bwendete ba Weru FM na karitika yewa kirio kia mugeni wetu wa nkatho urane shambiki wa mweri kojuri kakaunikara ugatuma nkethi guntuitite njo tukenanire tukuranie tugane ume na tuthunkume kuri na umithio garu ni inyingi indi gikaro ni kimwe na kio ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru uma mundune ija werune Mwana ndio waigwa ithokire na mazore bueno ntowe jinu ya mtu sima kiule yazire ni Drama jiri nera etawa ifense tumiringa mwa ruarenda kurangare kai karinga na misiria untu wakwa ndikuria ka ore rigwekira ngui mono ntu mwire jwetere yome benje baingete skulu baba kora njira no kurokiteri bali gwata ende me aoni reru andre mondero enjiro kali dona ya uni ambomba tamburi amburi kuratire mazako kwa ena amburi kana tene sasa waniende wete anjeso ukanua makisima ukona ngwe yenye ondambia maoro no we akakola lakini pena venero je mheshimiwa le kabisa ndio na ngwata leo ndio kana bwadani chibo como Kajira bangi bakona kokokera Weru wewe
muthaka ugwe muthaka imbi gwe njira kwa kairi tikora babu namberia bai ugwe ngukanitie kuthingatana bakwa ri ondere imbi gweja tia igwe bio karunga ati mbule kairi no ikara to akamba jana ko ari bai Gitio ni gituge kimwe gya Kimeru kira kibati kuthingatirwa. Gwatena nani Christine Wanjero. Nani murethi wa ngita. Jumamosi cionthe kumathaa ciiri cia utuku mwanka thaa thita utuku. Tukurie Kimeru. Tukurie Kimeru. Inya *812*977# wikira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku. إخواني ترك النفوس بلا علم ولا أدب كترك المريض بلا طب ولا آس. Ndugu zangu, kuacha nyoyo zetu bila ya elimu wala adabu ni kama kumuacha mgonjwa bila ya matibabu wala dawa. Inya *812*977# wikira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku. Wendo ni kumiria, wendo butitaraga mothukia. Wendo buti urongo, wendo ni kurekanira. Jaigwaka ukijukia mwiki nagemetwe gucia kugwiria metho muthenya junthe gukuruka gwa kanicha kurikithia kiatho ni mata na mechietio kwita reception wimbo kumata mugithi fririnda na kanongo tebia gutigero nyuma hanchenga na chio na murio jungwa ne keki Tuko shenda cia Jumamosi kwambiria thaa 3 mwanka thaa 3:25 mbito wa Purity Nguta ugakurukirwa. Not forget this country. There are so many remnants everywhere. People have refused to bow down to the gods of Bali and other gods. We are living at a time when many Christians are ashamed about their faith and are ashamed about mentioning the name of Jesus. So brethren, every time you must remember the devil is a deceiver of brethren and the father of all lies. God will begin to cleanse the house first, and then there will be an outpouring of his spirit like never before. Brothers and sisters, there is nothing that can compare with the first love of your Savior. Ndugu na dada, hakuna kitu ambacho kinaweza kulinganishwa na upendo wa kwanza wa Mwokozi wetu. Ando icho magamba ukorerwa nini na chiro chikuendekana chirewa chia itawatia SGR no chikuendekana chirewa ibarongerere ceiling kaire ya rando ya kinya 10 trillion na ndiba kwenda kuromba 860 something kaire billion Kenya shillings. So kama mumeru na mukenya kao kama chibitu no ndonande itutu ageterate lakini nande ura nkothogania kebwiri utwikira maroro Martin nebwiri utwikira maroro na njire yiku ebwiri utwikira maroro in such a way that tukagarura na mbura yatire wabura bunene ni wathomi bauga wabura bunene ba muntu ikuthithio ntu uria indi wirigirite mantu ja chinjia
kuma 2013 mwaka 2017 andu ba bonde boturomba ititha itinga wajakoya na Mwaure na alikuwa by the way na alikuwa nyoa ende yani karungamite lakini atataro na atero thirikari kana na arari thirikari atira thirikari na ndinya ketho arari thirikari ni nye county kana na arari thero ari muntu jo tutimwenda lakini ketho itukwenda utetheka batu tubwiri ukinyantu amwe tukagarura antu baba bo yes I'm telling you the truth. Are you trying to say Wajakoya is the man? Wajakoya kedera na otera tukarera no na meri na kinya Jeremy na gwitikaniria radi kedera meri na tomba kurera no tukianda bangi kana tukarithia njoka so be it atu turenda ukara better life matutera ugana beto banyu bangi and all those kind of things. No, I mean ukaya kwithirwa ndigurira twitikaire no ntanto mama bathukana ime yambuka kunywa bangi kana kugira bora Israel ukathithia study bubwe go gatega wethira ibo inya batongereti anyui babangi Israel batura bara baingi mati na nandi Israel ere mo ina Jericho na Bethlehem. Aya on top of that mati na tu rongo ugatene kangu kaliyo chocha nto on top of that bakwenda nyabo ko mirigalize no nto at the end of the day miunda yao ne buja bangi na of course antu bambije ku realize bangi medicino yani nitethaia mirimo na kana ni oria mirimo mithembe mingi mono iko gatuma certain company igura igitenereria covid no ntu batuma iranda bangi kuthithia ndawa cia covid bagurira company ya ndawa bangi ya I think in Pakistan or something like that 640 something billion million US dollars. So billions and billions of shillings cia beja Kenya. Okay, yakutha bangi na ndeni nithukire nikino nya Israel yekwenda legalize na America in some places ni legalize it. Britain has already legalized it na bambye kuanda massively. So at the end of it all Martin solutions ijo tukwenda batwi tutekwenda problems na problems ina chio kinya locally ote umuntu omba umbira mturali mbuga thirikarene eja akathithia mantu either a continuity akathithia mantu differently but thithio ure bamenyerie ugitata on that na ore turali na Erika by the way na ndamuri kiuri okay you know some school of thought baka argue atire mzee Mwai Kibaki uranto ingi sana bayete shima kenyeji ate Mwai Kibaki na ari minister kinyo wa finance na ari vice president wa mzee Moi na Kibaki atombere kwethie kureto waruru kuburaretere ari kwa president so maybe this guy say for example William Ruto ari deputy president kana mzee Raila Odinga ari prime minister mantu jera bakuwa bakareta tha ino yombike no ntukaita kala batare na power as much mtu Raila up to some points ndamutetera lakini ngachoka nyomu kama vindicate na choke mutonzi anto angi bwambere kabisa gatuge atire Ruto wengwana kanyoka watura gutwira 2013 mwaka 2017 bari into kimwe bagaite nyathirikari and that much we know ura tutinda kwirwa ati atari te antu barutere rumwaki ibo bethara bethirikari ne but atuge in short isa sawomba kwithirwa mandu jara bathithirie 2013 mwaka 2017 no ndunyamara ndu jara maingi ja rombero that particular time na ndi Uhuru Kinyago tigwa niwe enka bairinganira na baba bendere ya kuromba ure baba agitite ate which simply means marandu ijareo igitenerea Ruto na Uhuru jachoka jendere yake whatever there is possibilities if either of them takes no utogeta trajectory kedro iri emwe na ni 2013 2017 ndio marandu jaromba kwa atareo ko no tumwitio ende na nde antu bakugeria kwagi nyethera woni mbethana na problem na bou ati aithirikari ne thai oni aram kuona mbethana ndina thina na baba ni antu amwaki endete gintu gigwito infrastructure mantu ame hapo ja barabara ngambi ngugi unene lakini iu itetacha lives chiantu mati nikyo gitumaona kinyake thaija woni ngetetera kinyaka county ne je yetu no ntu isa sawa njire tethuki lakini menyanjira ukeja gutegera nthiguru cio ndire cia kuria antu bao bambairia na antu riu nande bageta kimbi ukeja gwaka thoko na ntina bia gwikia thoko na ri mati nande ontethia ate ubwiri kwambia mbere in my thinking ubwiri kwambia mbere gwakikisha na impeja na ngerekano njega mono kabere kuma nkubo gwita wa mitungu na ala gutare arami ambire kureta ruji antu bachoka banda marigu bwega seriously na ndi ambio chora marigu jauja kachoka jeje thokone
but na ndio kaja kwithira ugorija wake barabara igitaniritia na no tina any action plan emiaka inya iri kana 3 kana 20 kana nyathate izite uri antu bairie ubombo ingi bomba kuthia bombo tumira barabara iku then you go waste, you're wasting them. You know, JR, Nkurikana, we have had this argument severally. Na argument yini atire woni you know kwena kintu kita public participation. Kana kintu kira antu bakuibia bakwenda. Na kira antu bakwenda in so many times to with the stories au kiri weru ate antu ibandamanite nonto babarabarana antu bakwandamana nonto babarabarana antu bakudeta nonto barabarana ne thuki. So okay agwithira antu bakudeta barabara na niyo bakwenda. Why don't you give them? Ande Martin nande unyo leadership yero lacking. Lack of leadership niyo ijairo nonto batwe ure twathithiria antu betu twaba formele mindset ya ti thirikari utengo gingi umbo Twitter nonga yatwakira njira yatekira stima iyo niona ande mindset ira twakira antu betu. I thank God we are having a conversation with our people oni na ande KINOTI onto marete kitiurunkana ngichwa gitike seneti we are having a conversation na ndi kwina jantu amwe muthakarambira abatu turenda kaburo ndamuria na ndiri waitira kaburone ucoka wana withiro ukarara u kanana baku bate sukuru egutethia atia. Right? Immediately after mbuga 15 minutes, the story changed. Antu bambye kuwa nande baatune na aja. Ito anda kakarera, ito anda kina, na ande baatu iruoje tukwenda. Roje rwetu aroti enough. Miunda yetu ni nori. You know, that is a conversation that our people should bantu beroe. Kinyare kukwira kudhiwe public participation. Public participation menyai ibwiri kudai conversation with the people. Antu bakawiba kwenda barabara na nde ugo edro mutongerio mwego abera yinjire etudukia antu betu lakini ri imbitumba kudhithia ona nde kinya ugo kakarabwega Kedra wikiri stima ukomba kuona mbeja cya kuria stima. Kedra wina ng'ombe nja ukomba umigurira no mutujwa yakogeta boria. Kedra wina mwana skuru ukeda wina mbeja cya kumwike. Ni hata tumba kuthithia antu betu tukathithia. And that is what is public participation. Ato kuaraniria na antu. Na ndipo gete kanedi ato prioritize. Yeah, not necessarily kuyuki exactly buranto bakwenda. Exactly. You help them boka araniria. Na tukomba baita mindset yeu maendeleo ati barabara. Ebiri akithikari umbo to dideri wa kanjira and things like that. No, ibabwe no for example kaba chichuri yani hata kingangi omba kweja aba bikibiki. You know that one is empowerment too. Akeja aba nengara bikibiki, akeja kanenkanira kithi, akeja kaeja na whatever no he is doing those kind of things. And muntu nabwiri ko agechura giatire I sheria yekwa gutumira kendo ombo mpa bikibiki. Akaona biki nyomora style yu yombo tumerwa at the end of the day kinyanda kachi antura ndo amuikona roli okamatamba makandu yika ya Nairobi kana kamata marigo yika ya somewhere else kana ureba kuona ni ubomba kugeta atia based on that. Shikilia hapo JR kidogo ngokare ndolo kinyani atikuri wabachara sasa Raha Premium baraba kubwethire mutujwa Kavagara yuankima yua Kavagara kana Raha Maize Meal nende bakureterete mutujwa nkano yueta wa Raha Premium Fortified Multipurpose Home Baking Flour woninda areane na mantuja flour lakini tsawatu nakuona imbe yete kidogo kwa toyo yueta flour nande ni bakubwethire mutujwa na mutujwa bwethitwe na utaalamu na oteabwe uru sana na kuruki bwethitwe na hygiene kana utheru bote kinyana na nibonto ngokwira atire mutu yoni yo agirito kya kwithira no kwenda kurua chapati yo kya kwithira no kwenda kurua mandazi watu wa mujini maamuri pale nini maamuri ya mbaazi mutu yo ni juju nka kiomba kwithira witumira ukaibwa nkorwe kwewereto yoni unakula chakula urarabia korea unyira bibwa yini umetosheka mutu yo nkano yo raha ni juonka kiomba kwithira witumira ukaibwa nkoro ku kinyewe retwe na kuringana na utaalamu bona kuringana na urabethire bari thokone na kubwithi ntubie tumi bari sita quality masters na for real ni quality masters no ure mutu yo ntere mwanya chemero na ore makutano kana ore town no ore thoko supermarket ya Magunas kana weta sama distributors MERU makutano kana weta Mutuate Demarcos nteriacha la rekwata tukurukia rani na bokurukira 0723 730 539 kana 0733 851 201 kaite no kau nkurikani ate ya Kenya nkurukia milioni 3 bari mparene dhai na unaweza saidia kulukira bonga pointi ya kukile line ya kwa Safaricom inya *126# select 0 na option ya pamoja tuungane kuma au kareta option
bingi kwina option ya kwa na bonga point imwe kana bonga point wero kwenda kinya 14 kinya 27 yote ile utataka no wanyane no wanyane bonga point gidina mana atano yeta kwithira yitetheria mwana kurebe koraru ari kana kaurira family yonde bya korea na bonga point ngiri 5 kana ntura yonde na bonga point ngiri 50 naweza saidia kaitene kana nto into be kana bonga point ichi hakuna ya baurira into ya mitu michere mingau mabuta ya kurua na into ya bio ni Safaricom, so you can be assured bonga point yako ili safe bwana JR. Yes sir. Tichokera no tunkona dhache tu kuthira hii zoning si taribia sana hizi vyama ngilu yoro na arakinyukire ngilu of all other people. Well, andwai thukia ngona yake igatethia. Ankoire ura won discovery kulingana na nau ndathi urunkanga. Nkara na iria na kirindi imbijite ku realize yantu riri kitenge batu mod story jesuti. So it is about an individual. So ukaya kinya mtu akethero ari kiri katuge kiri azimio na nakuona no nyore akuye ngurukie baba ngurukie bangi kwina mtu uri antu na bontu uri ne bakwenda na ndia bambije kugether that realization ati kwithwa weke UDA means nothing. Antu mwingi tukaringira mtu uri bakugitata bagatumete ngekiao abangare akyo kweli batikuria jau jangine atajaga so irari realization on the ground beta ground ine baketha malombe nwa wimbere ngilu are out nande there are two things chiga karika kinya malombe ugu kwendwa athukirwe kura no ingilu awega ikaba balinganire noni malombe ajukie bauge at least azimia kujukia giko ekujukia kiu so kwina amwe gatethia na kwina nange kagitate nandi nara kumba kureta thina ijana buffalo iraru jagana na matangi Kiambu so I mean kabogo bambi kulinganire tuma menya omuntu abwiri kuga jawe unge akagitate na ndi utongerera bore akatuge ija butu tikwenda unike ya kwetha ndi antu bakiambu baubo bairinya antigana nabo no ntubare obange barunga mito kalingira tukalingira bangi impenda siasa je iwona batu tukiringa je nyethera namwe kwetha kwena tu pockets twa ka violence haja naja ote no mbakuithira antu bakiraitu baki bairwana bari nturi kana bari nturi bakirwana bakawira no batu tuga ethero nyabukethanira wataka jawuni kwe no twethanaira twethanirite na eta speaker to akurukira nale no ndo enkaraia orie kinanda kiawe which is respectful right ageta nale atite nani ngatikwa nkathiria hakwini ngakaro mu nyake enda no watume mtu amburi ukathiria ndaika ingana nani mbije ngite ate akwina thine menya baringi kura ibare ate bagotue so ore okera antu baku na ore wabonia ni ukombo batethia that is what is important kiri antu nandi ikyo gituma wona kinya conversation ya wajakoya ni ambite kugitata kukwata no antu bari uria isa sawa kwa utwira tu yasla na ndi antu bajuria jantu amwe na abo kenkiandage mtu mwamburirie na asra no uri kumunene no uri wenda yango ko kana yu wari chokora ndi the conversation kwa ndi country yetu kugitata kwithro enio no to kuthura I mean it's like menya unde thwa ndenda ruto kamuringira ugo thore nda wajakoyo kamuringira nataka kuobo akurukania no kalinyene kara weta kuringa hari aweta wengwa so i conversation to bwiri kutha twini okiri antu wambonia practicabilities chia whatever no ndunya kwena mtu mora mbori tiatiri kiri azimio at least ituije ya MERU tuina munya ai agricultural minister mwankatha ai tutiramenya imbi Kenya kwanza gatunengera tutizi bara wero kanya na ambassador wa Somalia kumana araba nyambene well no nyabu no gambi kinyabu no gambi leta kwetera thoko alafu the other whatever antu na baba kwa kinyawa jako te kanyo arabera imbia kagita bure kwa inyo keja JR yes sir araniena MERU like second 30 ambe chokerie nkatho mbere mana aratumbite gwita Martin no ntu bakwithira bare na bautwe na chokerie nyantha kana kurune kuru bonthe nkatho wa mbere igumpa ibande na bojairi no ntu batumbitia mbecha ni na tukwita turita tukaraniria Martin tukauma tugeta na ntuko ya narua tukatha twina bo Kanyakine tukatha twina bo Miruriri tukatha twina bo Ndarene na tukatha twina bo Kionyo so atutirimane twaranirie mantu je tu kwaraniria twaranirie twetikaniria sawa
sawa toigwa tutigwitikaniria yako na thine uga twe mwene kura itekugurwa and I thank them no nduimbije na gwitawa charia kwina mukuru mo tetere mono uga baba tekwenda muntu bagura nandi barenda muntu uri okabatethia no ndunyone ngara chiringi igana ritutethia which means I conversation yugukinya kiri antu nekethwa ino oguni kiribo mono so I thank them very much na nduba na ubu ginyabo iba itwetanire twaranirie sure yes. Asante sana ntobokithro watanite na baturi ari kire mubango ywa chancha mukanende chekinya tha ijire kirokita ndaika 56 nyuma kaita atekora oketho kithomerwa nteto na njirenda yani Dorcas wakaria batutu noge kanini lakini tuchokerete antuba TV mubango ywa kukejweta na mbere yo chancha muka ywa chokera nyuma kaita katekora yato likikuthomerwa nteto unibetwa matino chongo ndolo tukubo arukiro ruare tukari na muriri wetikio seneta ndene account ya MERU eto wa KINOTI MARETE JR. Thank you very much. Now, okay, baby,